Не наказать, а навучить правильной организации работы на основе дзеючага законодаўства. С такой мэтай у Пінску дзейнічае мобильная группа по ахове працы. У яе ўваходзяць спецыялісты контрольна-наглядных органаў, прафсаюзнага камітэта, санстанцыі, психиатр-нарколог. Створана яна ў межах пастаянна дзеючай гарадской комиссии по ахове працы. Задача комиссии – создание здоровых, безопасных условий труда, чтобы каждый работник пришел на работу и, соответственно, живым и невредимым явился с работы. Сёлета ў Пінску было обследовано 83 объекта розных формаў уласнасці, выяўлена больш за 800 парушэнняў. Особое внимание, конечно, сейчас приковано к строительной отрасли, потому что особое беспокойство вызывает производство работ на высоте, обеспечение безопасности работ на высоте, обеспечение средствами индивидуальной защиты, осуществление руководителями контроля за состоянием охраны труда на объектах. 17 зарэгістраваных у гэтым годзе няшчасных выпадкаў 3 адбыліся на будаўніцтве. У выніку 2 загінулі людзі. Спецыялісты адзначаюць 3 асноўныя прычыны траўматызму і гібелі людзей на працы – арганізацыйная, тэхнічная і асабістая. Иногда мы говорим, что вот нету вины нанимателя, а виноват сам потерпевший. Он нарушил правила внутреннего трудового распорядка, требования локальных нормативных актов по охране труда. Но тут возникает вопрос, а почему работник так опасно работает? И ответ кроется, я считаю, в следующем, что с работниками недостаточно проведено обучение по вопросам охраны труда и недостаточный контроль со стороны непосредственных руководителей работ, производителей работ на объектах строительства. Спецыялісты па нагляду і кантролю выявілі шэраг парушэнняў адразу на 2 будаўнічых аб'ектах. У выніку Пінскаму будтрэсту нумар 2 рэкамендавана арганізаваць тэарэтычнае навучанне працоўных па сумежных прафесіях. Есть замечания по ведению проектной документации, то есть журнала всех, согласны, да, и принимаем свой, так сказать, минус и будем исправляться. Аказваць практычную і метадычную дапамогу на працоўных месцах мабільная група будзе до конца года. На чарзе яшчэ 11 гарадскіх аб'ектаў. Сярод іх пінская запалкавая і тэкстыльная фабрыкі, студэнцкі атрад, ЖЭСы горада, будаўнічыя аб'екты. Тацяна Будгусаім, Анастасія Кудзіч, Александр Дьяченко, тэлерадыёкампанія «Брэст».